Malungilsil silmarbe klaro ko ya kimal mereka sulem uflam musibet mot makartial program ra Kausischakl. Tiwa igal bekker program lagi. Aktialo bangketa ko host ra program por ay dum Joel Toribiong mga adalbay Jackson Henry. Malungilsil silmarbe kami tiru rubak. And diwa igal bekker program lagi rak mother city armay igal mora Jackson mong start ra program lagi. Eka maral bali bekla. Mr. Henry. Okay, malungil swelbe Kambes kama Agora itu malungil swel mora audience rigid ngarbela mga outside. El all time mlamo budula October. Mang October next month in election general election mang boto katol do muyura news matangara Facebook ma whatever other social media. Mang topic nga ka distinguishing agagidile facts from opinions. Ngire del dool decipher atokol klamarang atokol di opinion na Kambes la di korbela hindi o sengem au de swem oy tingin ra ngara ID remove Yakal marat to ko mo oy sige ela aguk facts agil sa edel proof was edel measure mut Nganiasyo ko rin. Ariasyo ko al tingin lang agidile President Reagan akman wase trust but verify. Oy. Ang tangungil opinion raw, di gire kal motche ka syorit matyang marang ada bukti. Udo swem mangara ay di rumo mertobdang ejata. Edel mesang. Oy. Sige dia aswakal distinguish ngilen. Tigita mal mol di all evidence nagagi dele etora opinion Akot ang subjective ng waya maldigaw. Oy. O ngerung ang assumptive ng waya sa ML Lagawa ko o marose ngi ko mes ngi maruay not necessarily waya el all time but ko project ra future so lang is el direct kel mongod rebekla diga ko opinion balgulan dia ka imol opinion ngi 100% tulungi el umasigi opinion amra o lang rogul ada angoda feeling tir engoda attitude tir engoda history tir Yung oda atoram rigel ang oda hypothesis selgora kalila ka torbelal hypothesis mang interpretation ra facts mang digak mo mang malgire del all time el selva mesa news sa matora politics ma campaign e gire del mudu lo mes lang aria propaganda igel el malgora nila sound ringil toy madubeng kora malspi ado mesa gagi dele tora al sel ending Mga susew, I say. Di tial klamaranga tra issue. Gire del verify. At tool mal distinguish el difference del tablo al topic kami rubak. Ay gagidele opinion na biased. Not necessarily gawa honest opinion rakaw leng gukmo da agenda rakaw ang politics rakaw mo. Whereas ay gagidele facta adakal biased. Mal sel di nga raas, il mal di malamalt. Another feature ngi, ay gagidali opinion sa taligibal ito ta power ngil influence raraal. Lesel omdo nga opinion rakaw, altangal amal ko raw ngila sound ngi, di beradak masendiak. Hindi ako marangi, malubeng ko adakal salmal hit nga kaliguk mo da agenda nga kamang sel influence adyak. Hindi facts asabel, leng arigil to rigel numbers don't lie awa ura das edelo mulak direct facts objective maldi malamalta information lo lie hindi ako kora abiru la lubag to spe asuga lang aral kora amrungin mo morgos e kora wala ajiringi diak maldi straightforward also tingel lang agi dile John Adams kami rubakara ganga taramli founding father aja brigel Kuna say facts are stubborn. Dia ka sabi edel wala ba feeling ni gidel change a fact. Le fact are self-evident. Hindi ngilo OT. Masing marangan dia. Dia ka bugul gawal trial prover ngi. Alam ba disprover ngi lang. It stands for its own legs. Ngari o il dingil to or ngi. Elang aguk to bara. Bebir aguk underlying issue ra gidel opinion. Ngari nga toram rigel Kambes ka maru itu nga. Inductive reasoning. Inductive waya ngaragegere maral moklo. So, kalamit tiga bebera evidence magegere mengudul mamrek ekmun wase
Based sa kita black petik, kita conclusion rangak. O siya tuk mag-inductive direct lang nga deductive. Deductive ba mga raklo maral mo kikray. Ako tika matubadiya, yagi dili conclusion rakaw. Sa tigi daw the swagger telul das, diesel moral men magkikray. Enguk mongod daral mo spe. Akor osper sele history rang agi dili. Triele soldara ibudur albora aulong el momesra Captain Wilson maradal seral shipwreck tame wa Israel budul masay budul tirgil adal nga siya mga ngaw abo tingira kora irora lobsters ooy letigang al ubit trigang adrura sil se malam asisrus ooy trigang ang ilua ospe deductive reasoning it came to conclusion dito kami ruba just because premise na sel uduswem om dasing malamalt hindi ka necessarily manuwasi aklamarang amalamalt or the truth is your opinion hindi ka necessarily wise el atigida direct el mal tumlita atrabelaw askuma ada obadrual leseng senator sil adra governmental ubin ruba ko labadoy selong udulot to the opinion ngi sila time idik masaya sila mal maral tokoy lenggora gal ada mal ulsumur ruba ke however as painful as it is it's not necessarily a fact gire melgaw al mut el mangal el cheka gagidele background ma evidence masing tial tokoy mal marang ada gukti opinion ng ruba I see. Ulang hari to ra migil mase every man has the right to be wrong on his opinion but no man has the right to be wrong on his facts le facts agire malolt seguida ka ospe el back up pergawe o to be opinion raul based on facts ulang hari ngi kami rubak agagidele qualified opinion ma unqualified opinion lang qualified opinion na do ngait masing skum kawa adralla la togra law school esquire otobdia do swemra opinion ra alla uben togo el legislation mo ulla sea qualified opinion leka oreng sra adel lamora school mamalital issue however it's still an opinion mendakal makit o mga second or third opinion yang nga rin unqualified opinion na legal kadukti marurarael alam mo kaduk maraka fisyape madura ruba katugok to video to swir and none of them mlato dra school subject matter aluveng tukti nga sel ko di oy ulto da wukti feeling tir ulak mo ko tiang area imura ruba kalme gaso ultra atamel so lek tiang atela aral makmatida aral gore eguk mutalu the swek mora tera fishap mo gara bebera ruba ket dia telaman ngario oy telaman ngario nutungo morbab manganga ngaruba ka dilbat yal sikiringi dil sigra adlo maringin mo mangyal tigra bayer oy mongol mutil me after 2 or 3 months so lay gel other solo maringil basic tagi lo urin dir karngi maksadis mlaswe boka bilas pelum na to ra kambek mangore mutu mutal si tiringi emra lo sigrar adel mol o true below the market film lo the spread mang aulak masagire del mala qualified opinion as kum ka ospea ang sew le kamol ma unqualified raraile e bay matomra bilas matomra wel so to say to sa kura kamera to oriore oy el anga opinion sa direct that's a stop because people have opinions. Sila ada belawa. Tuk masing there's 20,000 Palawans, 20,000 opinions. Oy. Ada mau the swell. Ilang stock market basically run on opinions. There ada speculated masay tial stock investing 10 years and ada balang triple. Part of life forgive. Jak tulo sing magngit opinion raw. Di askumang clo issue ka decide ringi malgirem verify check a source masing la source assume la source and most likely ang opinion diskuma a source ang makit
Ubang kung hindi ka qualified, then most likely sa opinion namin ituut. Ulang agi dele dan mo inihan galang amle congressman mi ruba rata-rata. Palwa say everyone is entitled to his opinion, but he is not entitled to his facts. Malgire del ngara fact. So lang or say give and make a qualified opinion. Bang altamra sentyo mi ruba ke malgire del malungil o mesa propaganda do mesa regale candidate. Le segura time malungila autor ngi ma ora malungila mudur ngi. Ngari tigil mo duk masyak pong aktiagi da bokli marang-marang. Godora mol mungila ngud at bara abli di imol mo nguk samirak mase. Sing lamo marang dia create anxiety ma udo swedelen. It's still an opinion. Malgré de la facts il back up. Kambes itilo ba news at develop mase. AVBM na tawdi opinion tira ga gidele. Economy belaw mangora maskida positiva attitude ma. Ding is still an opinion tir. Oh. At least it's qualified opinion leng ada limos ka. Adara back up ga gidele. Sige opinion na hopefully kami will mosenkyo please distinguish facts and opinions sa yamal mo ngila decision kami. Mansal kami rubak. Saura opinion na daw Mr. Henry. Kasi opinion ra Mr. Henry. Ako Mr. Sel, tidak ka so at kira ni Jackson. Sel go Mr. Sel senkura sel debate ra blue right. I see. Mlani to sigra modeli getra. Kito sigra modeli getra. En ako Mr. Sel bol merek segi del debate may kat ko blaldo. Isil de mora senkyo ang mo ito opinion ma fact marogo ikmar atas. Wayak mul say hindi ka mo espera 50 plus 1 modeli getra ira ila. Kung espera 21%. Left to 5. Semle isura presidency revelara nakotro mo la constitution. President at pisom lakot sila amne 27%. Nengi if I'm not mistaken, nengi matuol mo itroma Jan or somebody. Toson. Lumasaw mo tiya di taro clean gel to kada la megra. Maubang gel le popular sel time. Bela sel ko mesra irang dia ka bol meringla senkyon. Mendia ka bel siswa opinionary. Makal kaltua factor sel hindi marala kasi Mlatan gugera ina. Ngaraw do siya milgire la secure la ko secure ang kalang ulit. Secure ang kalang sister. Hindi ka issues, you know. E di lang at the same time ako kumesra secure blue right ra ang atmaura. Primary ra mo governor. Makumda sa belo ro gire mesubra blue ro atma. Le adalom te ergid agire linguat at least 50 plus 1 ar adam lo kiasta vote. Leng meringil to ko amuin rablu el minority leader. Man meringil to ko ako kasi ban meringil to. Sige del time mo dia ka fact mo opinion mo ko meeting di bombardment ta merkaw. Family. Makurusi. I see. Makumda si imura to il do bring it up ako umda si nilo sa tiang interesting lang. Adi Iray. Adi talira, I said more than one. Nairay mangiwal. O mangiwal. Iwal Igil tablol bulu mo and abal adrom tertir. Ang wakasong sara. Angatmaw menteri. Mong yang song sara sel principle ra democracy. Leng tirgalol ngwa el duswer uptoy sara bulu. Unfortunately, ang at pangari liya tamlo frustrated sige do. Toko mo do rulia kagidra constitution tilos. Gel mo kami no at pang ang majority ra registered voter. Tiada kala maruling hindi mo ule. Registered voter lo adi mo sum dia kal senkyo makabman mabto kal senkyo di lang mo majority ra registered voter dia kal. Ang interesting gila la kabalmente ela ako mesra irang
Di ako tingin si sengal luon national government tangal arira na. Ding girel morngia primary rega rule blue. Le blue nga ul mong waisi. Kita tiyan le witness ra adel kabenol 2 years. Spend up to temel mawdudel mo ra primary. E mo mereka dir kumona thank you. E kita na mo matangel was dada dia dir nga ra blue. Teskarer da mabtaqdu da expensive gid ma. Kada akimutun mo sel dol goring elangya mo oita. At dada ya blue nga ora more opinion ma. Ba. Temna mo ditero. Sige da. Yeah, sembra to cloud to trail din. Kada tat sa senkyom avel lokte blue. Mal importante niya at least ang majority lang wal ko nga mandate nila voters. Lo ngid ben muak lo ra blue asin tatero ra blue ya. Isel sumo ko ra mo di makasayang wal kamarragal ding walak sel wasi ta ruptoy sa mga secure ka wala all mga all pagtawla ang erungen ang eliminator sel wasi tuki ta mga secure ka mo siya mal igal may lang mang-help sa paklitial democratic process gid mensorti na ligara opinion Mr. Henry mingin lagi dal agad sigange sa territorial ni kong sa tiamal gigay hal de nga lo sigang asbe kan mitir ngani sel tal insay galat sigal to ba describe it in Dunning-Kruger effect Dunning-Kruger effect bias ngani kita agad el lomdasura tial skill dia ka kompetensya gitu nih, malu dia kata atar gitu, hindi gitu na convince gitu, kasi kamu tuh urtian tuh, yang bagi isin mamruni, ketika kau overestimate ternyata, nilai gitu atar awas dia ngangkat pong asal kesigian mau tulungin lah, malu menguasai tengah hari aku ke alsela orang lain kita license bukan tak tahu kamu tuh ikan gitu dia orang, mau subir saya gitu, mereka opinion nanti dia kalau saya gitu, ngungil to kaya nga opinion ng gid sel deblu ka karo sol de sweden mokte ka sem sel ka karo sol da sul may en sweden mi iya ngil da si otto but it can also be a dangerous leng al suguma abulu dia kalungil mga litiar to ko el vil imon sisil opinion na mail o taktil mo sel betemal ang atara by product ra opinion ni mirubak a rumors a rumors sa byproduct na opinion. Matura mirak rumors are started by haters, believed by fools, and spread by idiots. Tora migil. Leng tiang adi udas adi tilo rak mong coffee shop ang yagi dele ngarak legal canoe house. Adim le latara rubak. Etungul me otubirara le ngur spread out ringi. Mang angaramong etamle careful ra gid le rumors leng sube el collapse abang aluben sa ela government el moringi akudi etarngi le gidi mol spread rumor ma se Gabnaru ora udo. Metal Pacific bangal amle waise. Misinformation campaign. Misinformation. Engya spread a rumor adam molana mol withdraw udir mag collapse abang. Sometimes sa opinion or bangila rumor, legal based na fact ang mahal danger sa society. Leng, ako na sa nabibira blura, agagi dele South America, well tidim lol sa rumor mas mlamos mera president rigid. Matamol mol sosubiya Nansen ringi so lang electra some other person kagitap as president. Mal dangerous sa suguma a rumor based on opinion na other completely dia ka foundation ringi mo. Omosiro kita bagel bulum duk sa duk ko di mo verify a facts. Isa le mesra tara press conference la ringa Kambes ma. Ulgril ma. Bring it up ra to ra PGST. The president Maldis swipe it off. Til misinformation. Ako ba siya mal dal nga rin subject. Di ka dal nga rin. Ng autoclear mo mdas wala siya rogul ada di ka lol kombrato.
manggirel lotaw da information. Instead na this wipe it off, kilo si on dia tiagida, tirakra kabalmente. Tingol mo risel, sige na ora. Dia, ng kamsaul Mr. Henry na tilal tapigil ko. Kudur siya Michael Mark ora itu maro commercial subject eh. Oy nga ka mo iwan news o Mr. Ter program ra. Ilan milbigin ng mo. Kudirrak, ilang mo kudirrak ra. Anchovy. Oh, ra. Ratify ra kampakta. I see. Muna ilam la mo ko lumarrak ra. 1980, amla mo giyo ko ra ko matangir ra ra bod independent na udus weda mabrainer. Self-governing republic. Okay. Isuro nga kawasi. Ngarakadam la earn, mangarakadam la po. Ako mesra, lur bela. Al sil sing mlaria meeting ra lur abilio. Rawasi ko to to tira lur abilio mo dia kalau partra kabel men. Kada ititrim tringan. Al Sil. Al sil. Abo ora talwi ram la mo. Intilo daw diswira adra ba. Amerikano ko si moto bidar climb wala ko longra la uto. Bukod de ram la mo, arbo ram not ma kasi moto bidar budul wala ko longra. Kum das wa se gid asyuka ngargida amral mom itut. Dia kaloran mom sisi, amral mom itut. Ato ring sertila la do ya mondara rubukul belar al sils climb robra. Asin taruba. At borar maas en taga dulu si tengara urot. Ako mda sa aigal marokol tilarrak. Ikadam na tomir se gidil. Ikadam lo krone. Nga jak kakrel buiga batrea. Batrea Belix. Yes. Amin otakla agi Mirael. Magim long mas arabar, alkom long mas arabar am kati lagi mo rabla batrea. Nga kakikrel awak lumil ngiray basa ko lumil te ong ngoy ka kalo yar ongal ngalel. Lagi mo yang lak. Rabaram kati. Betul tu okli. El al sil sisi mo uling ang alagay man mo ora matala. Rabaram kati mo to ra ya arang kati. Ndiak tung kumnamo ko dito arum, mnamo diak mo tingal wasit tiang. Apart tra syuka ngargida diak lawaisi. Makundo sa syuka ngargida gide del mo korgi klomes ringi la kadap mamla to mil. Sige da. Habla de winner ringi kadam la winner freedom margi de winner. Developer bela winner. Si emil busoam. Ding kamem ko ra sielo bagya ko sin ngaragel mal bladulus. Mangara kadam la win. Leng ngokodel tanjobi. Isip ko mes ringi dia ka ngartial program mo do wise wase. Ngara kadam le achieve ngara kadam le fail. Kadim sa celebration. It's a whole day. Aside from tiagi the ceremony mo ngara ko ra blal again atara bla galu sirngi migration. Nalger belaw mo sikangot del okro. Nung akor onda sa sing imol tokoil kita ngi miling kleb luwa del paradise. Itiadi imol luwa del paradise sa aklel. Eli isar adar ngin mo kira tarap. Kakura di mo siya gidim. Wala de sirbi. Kabo Mr. I Henry. see. Tilang tarakot the toughest issue leng hitra harter gid. You know, sel pride gid as a nation at pride gid as a Palawan na is on the ngara a stage our time ngara on the idil. Leng dal ngara ngabarda mlamay arna legera moras kuram rigele mero laba yun knowledge. Mang tiang adomis ringil mirubaking ngora tablol essential ngara imol track emerald budul each other. So in swal mo crash linal ngarang trigal book mla mora school men amo senator president whatever apply agidle American way of thinking my democracy agidle book global mle run tel blue since time immemorial la mla water down actisiet akumda swati tal garul tiang amma gidel pai i follow sa system na England dimle 14 Assembly 1412 et pasra Magna Carta. Et muna say from here on ruler tel blue ay agidele parliament tel base democracy and di gamiul le lords ma family ra agidele wa Queen Elizabeth mga continue thrive
kamiwa open a parliament part of the system, the most likely kamiwa the figurative role kamiw ceremonial function. Of course, ang really tigang nga una assets diyan nga rang mring gida apply at the blood system. That's a fact of life. I see. Ari nga bilang you cannot worship two masters. As long as American system di maral mom sisi, education di maral, although di maral mom sisi a culture gid, eventually gida di maral mo di mo figure of society with this ceremonial function. Nonetheless, di nga a role gid. Le siratan ra World War II ngel kun England na direct militaram le influenza gagi de decision ra arwa Winston Churchill. So it doesn't necessarily mean mo sa namo ka Christian. Nonetheless, you still part of the system Now, ngara ka malewin ringi. Akum da sa the biggest winning rebelaw sele gida digidal masahod gid. Sigida ako tulungil to koy. Le before that kami ruba ka madangay sel may haiga mga rasay bale marmanga gale wala ba aklisi maudo del tekirgida tama titi days eventually send more wither away and guktim logid when we went through some birth pains, di elang we have not perfect the system di wungirgid ak masing area president rigid area olbi rigid. Yes, kadiriga trial figure out klisi la ruba kama abebera sigang rigid diriga create a conflict. Ngire they'll find a way minimize or eliminate the conflict. Los pe sigang rigid madire kel diakal makinto das pe legislation el ruling mo enforceable by the court of law. Kung da sige that tele then di kung da still conflict ng ruba ka, it's not going to go away tomorrow. It's going to take a long time before kita finally accept a system ng ngaringi. Lendan nga ako ko ospera bukti culture adra neighbor kita brulabe. Tige dia ka conflict tira dui mautam maklisi. Letidim le pum esolang system are made very clear. Legislature ma governor tira run ra government modern system. At chief ang aringa officer tir, ang aringa salary tir, ma-budget tir, magiging rogula alpas sa legislature, magiging more tir mata oto opinion tir, so lang raw iralpas mo la. So they're still actively part of it, and di ka veto power tir. They have a sort of ceremonial advisory role tir. At sige ng balugin baral. You never, ula, Johnson na marabul abe, huwag ka nagkaktara ruwak basi. Ngaringa gagidele case mi adra yapel ruba kal mora court tenggal ala maltik masi unknown unheard of len tuguk mlap tidim na beginning a perfect tagidele the luwilde between the tradition modern system akum da sugida eventually we're going to reach that stage in life where we're going to say kami rubak kita roro kami period. It's going to be a tough pill to swallow, but that's probably where it's going to end up. And that's a tablo system class. I see. That's my opinion. Yeah, That's the opinion. Hindi ang way say. Sel el guerrilla arbora idunga sel touch el mortial core give sel mal usel tial el kita other vera usel boda tola do mesel du talo ko der rakal ma October 1 Tuesday. I see. Ito mo da ika. Emergo 44 years at hotel mo self-governing republic na pato constitution. Kerdir ko gid lo ase migid ka da nung wayal mela yak agree sa assessment lo ase our culture and tradition is losing to the modernity. Mela klase mela ka da ubtet lute. El self stop ka da kaldoera tial journey la cherol mortial kagirel gir. Wangara belaw ma culture gid at that point in time. Ako mesra ako mal grateful ra opportunity ra lang to pasyaman. Sa pasyaman din ako umay sa lo mesa betol activity nga kamo mesa gel culture. Igel tate mono
Akmlawa tamom kata tomay na nga kay mga kalili mga tuurtil. Asyaba natin they are struggling. I mean, the man na mga ba? Aigel value sertira aigel bukti to ko ra nga relationship ra om tura blay om mangmur mga di ba kita other belaw sel to ra wa pa nga niya anda kan people tangarni trigel katong Auckland ngani tel ku kill mga ado to ren aigel dir ngani ni aigel dir kana siya bal di tel blo siya para mo mother mlang we mother niya pato aigel di domes asel mo moral morakyoto ko mes aigel national heritage site arwa kyomi judera ligele pakodale mo raliang ada ma msele the golden pavilion esel the bong ko ay gigi dia ka chuma to gimono malung sel summertime to yukata maray o geta ay gigi del visual and tangible form ra culture dir ngani wa kita ada meral dir ngani sel mo mel ya ka magi sel ta suraawe msiawe otto ko ay gigi ay gina mo made lo song la culture ki di sel de bora yel no le la wase sel klisi ila ruba el medang okle o mesra ta ngare ngatulungan wase tial klisi ila ruba katum kara mo so klisi akum da se mo muem to o sei gidel ngara akum da sen they would be happy to outsource ngin mora government authorities matungol ang yar pulis ma house ma hospital ma aigegi deligate hindi tira dia era seigi del west matreta el gu mesengil sibira traditional leaders armas maruba kal ngasel del ulit el gut makli atya kisar ela mesel la kamesan embelgula say hindi maral mol muemedo sel la ngem den ngey merra tru erna kamera esel la ngem seigi de kata ya belaw ngaral belaw. Let me make one more point that lagi tial gora marinity clashing with igale royalty I see. Rogol blue am lamorngi. Ablura England dem le 1400 or 1200. Ma ablura Sweden, ma ablura France. Today agagidele Malaysia, agagidele Thailand, adir karingir tir. Hindi temlak no say, like I say, temlangor sa ceremonial part. Ceremonial. Ditigida kami rubak. Tekmalwa say, the royalty is above a government. Okay. Maulan dahil sa ela wa king ra in Thailand and murak parliament and mga terbasa legislation leng he's beyond that. Begida kami rubaka sumugada away cell station gid. Igida beyond the tel government. Dati kita lang say debate tala. Ayaw leader other elected tiga nga soldado gid. We are the one who will bless it. Pasukang malungil kada support ringi. Dia kata part argument. Legida dia kata swada gagid le power struggle. That's the thing we want to avoid. Now, that's the first part. The second part of touching malungil le agel culture gid le wang loig ma artifacts ma galvar gid mas agagid ceremonial regalia gid. Agil preserve, and most likely they will be. Kita gamba sa kami ruba ka man na mo abuse. Le tourism ang naligi sa igay. Adra kwa madirek na mo stato ligi lengdan garang. Adal mea sorilo mesa culture. Ulak tib all mergor tigal adra. Akabarmen po si mre rulia culture center gid. Le seguida direct tra preserve, enhance, educate the next generation mandia ka lobes. Egel mal global part na aspect na culture lagi. Ay gaya mamade. Ay gaya mamade. Ata hindi ka ang sige da. O sige gani. Omungul ma family tree gid. Amataman. Siya ko podulus rin. Leng ara bela o marara concept lo si sel nga kamal din sige da structure gid. O ato pora ol nga ba? Yung nga ba olgi yung nasanti, kata mamara ito rokul mo kargel wase. Ngarama magmekal di bertiang, kata di morsel girel ngargi. Kasi kita ako mesining manan modibus. At pora biting na Palau, kata manan mo matingay po itong okrang. Yalme adra the chance in mo modern, yung mo di kataway si.
Isel mo lang ito, isel ka mo minority na society na lulat. Lang mo diyan identity rigid tial Palawan nesir tial Mongol tial osus na rubukal. Ay kita ba umuloy ko mga raray ko kato ko ra entertainment. Tial lifestyle belaw. At mo kira blongo doran mga lakrab din ng tulong. Yung unspoken words il wasi aling kanyang tulong. El hacer momes la rubukul bela bol klible. Engka kita ay betul maraklay mangir tulong marungul ba itong klabi ka mo or na tulong nire. You know? Makumtas siya kita armi. Tial entertainment teklangar gid. Siya mo ba Mo mada il mo diakal clocklet. Tumi mo diakal clocklet. commercialize. Mo clocklet PPR mo clocklet you know. Mang diesel boria a face pack. Ito to daw din sorry lang arang loy, sorry lang arang. Akmul wa siya guleng sengkeng Norwood. Filming ko ro kulbelo. Underwood. Ang wasi. Once upon a time, yan ada belaw sila dilet gingiram prulat orings. Komult kli belaw for a long time rato ko na nuclear. Kotri ka rin bulul not mag-decide mo independent. Mena seigid el one nesergit opid. Tumi ang Kambes sa siyang tenis nga kasi this generation. Ang next generation laro ulega toreng saigal to ko daduy. Matogir na ako kasi ngaramang karuba ka gangko ka magile qualify mal question of to ni. To kasi makwasin dia karungal. Tigbilo ulit. Tigangal gira dilas yosyong arbelaw. Ngal gira armas e como merred. Ito ngal gira sa alig ngal tanga di gira. That's a term. E tirasi. Dim kangeri mitset sa sugam o mata gibo merred. Bak malom das wasin dia gerdi ad ya generation rigidal. Serbo mo wadla. Generation number may totalita. Siya drusil. You know, sel mal interesting artial discussion borrik ng ganito sa usip. I see. Kadam na ngalil wase what's coming. Exactly. Tiya ko rin mosulo na kapag mo ko rin gen was and selme. Mo gen murto. Malko to tutak malko sheriff alko mo ko doing kala kasi kau maram sel on mega diobang ka ano sa kasi. Kantin ko rin ang kalbos. Kaya kita deteriorate na culture kita, kaya kita ang kalbos. Kadang mga lang kaya kita problem dia kata stop ito karilo kat muklit ya. I see. Yeah, may sige subject track. I see. Kada mora lightning round. May halaga mo lagi durit ya tapi na lightning round ni ko kami eleke na kasi na program. Aktiya nga di ko ang kwadi may ice may diswa ka di ice ngiling. El all time yang ngaring ya 1 week Pacific Media Summit. Ngayon na blue niwe. Aniwe man interesting blue la Polynesia. Yang ngaring ya Compact of Association ng ilo Benguela New Zealand. Matsum ka mo niwe kung coast New Zealand visa emro ko sa mo niwe. Pero airport tir? Ngaring ya importer tira di taratal sa anda flight rin. Di wa ya blue abra ngaramong. Population niya ngara little over 1,600. 1,600. Yeah, about 20 times as much langgalangan niwe akira New Zealand. Some of them mga Australia. Tidak kami face a severe migration, may alam di 1,600 ta. But it's a country 1,600 and one about rin na UN. Anyway, ngariya Pacific Media Summit ng Arcel 2 days. Mnesera Monday, Tuesday. El Wednesday, Tuesday nguk Pacific Island News Association. Palau Media Council member si member Palau Media Council tiya del TMC ng arni tiya belaw Island Times sa OTV ay media organization mar individuals sa member mata alailani OMTR kita ng RC board member Palau Media Council nilagay rin kalmo ding ngaring tiya kita wal tokora senkyo confirmation na kamle uli ako otter kaya tokora senkyo mong bro sira pega desisyon desisyon na senkyo matmok tum wal kwa mo kasi kalmo anyway adisyo kalme gani kasi say gid meeting ra niwe
En temle lounge ra seldo sem Pacific Freedom Forum amle trigamle conduct ra survey about 3 months ago. Na Blue Belaw Michael 14 Pacific Island member ra PIF Pacific Island Forum countries. 73 media reporters, practitioners, amle filter editors and journalists. Amle filter survey. Filter survey mlo tero klase Blue Belaw amlo number 1 na Media Freedom Index. Ayer olga el lulus pergi al selo tu tinggal bela number 1. Al sisi selo mongul bera media la Blue Belaw in general compare mora ayer bebira balu. So ang Blue Belaw ako ten nivel ng eru en Cook Island ng eru. Sel to para parom realist en Papua New Guinea en Tuvalu Papua New Guinea, Solomon Island, and Tuvalu. I get 3 at the bottom of the list. Selmal PCL Belaw, I get nga constitutional git. Kadimar Article 4, Section 2, sell press freedom. Madirek dia kasi bela bona fide reporter, and dia kasi morim divulge resource. Abelmente das. Number 2, Article Section 12 la Article 4 lo asi adrabalu asabel ngari alam tel mo mes official bablinga la government malu proceedings la government ay gil tur mal wal gora plus ya bela betok activist station ngil betok radio station ngil tablo newspapers ngil masarang real sel de kegrel belu el sah mal betok ay kal media ngil Esel obera, let's say for example, kamertial kamora Palau malo kamertial. Yara ka speak their minds. Ta free, mangwal ngara freedom martit. Ay gel bebira blue dia. Censor government. Te censor government. Maluwal sumang media, hindi government media. Esel government media, ya government tao control say ngara sa miuloto at mga raso. So say dia mal ko di mlawil ay sila ko di meswa kalsiet. Tial survey adira important rin kasi ngaray kay challenges sel ay gay gid survey sel ko tel cloud challenge sa financial constraints balgula kasi igal media entity media company uspe although will support ra operationally say gid rudaw dana mo dia kali kada namor social media mapto ko role la treta la ang manuscript masel traditional source ra income mereka siobay amna mo okay gere marayan mo gere serbal gere mo asi udo lagu advertisement grants and mail mo siya ga magya udo capital investment at sugum la mamuta printer at tabelaw and maringar ka mangwalo investor pa eslen hindi ka lungila ro na udo sebel di maral deteriorate eleng dia ka mo suwira so ay gel liga ngara solution hindi ka ready solution in at time a media landscape pregal island ma international ang arbor ay do amor to el raw hindi ka to ngelo sa tialyor tong move target hindi ka about stabil ang ato traditional media a social media akataw trel al ngararaw hindi ka ngelo sa tiasa nam tira pra at gigiren kit misay gidya ay ka di maldim leswa kal share sele se cloud at nga kal merbela we ora o titulo asi sel ko pa to or kiti maigal baby rablura Pacific Island countries en number 1 rat ko era film Yung pagkablura te al. I see. Di ba 6 minutes? 3 minutes sila korang 3 minutes sila merakaw, ang meron na kasi maritiya. Okay. Kaya kayo suwakali use the Toribiong constellation. A constellation kami ruba ka sel ngari ako ra omalil tang Kausischakl ngarang kamam itut dito ko masewel kulam itut hindi man lom na kargum iragim ska imol or omyangel omuksulem lagang kuram lom itut oy ma agus perti del toy dan ngarang kita mal magtetel namotelar since the day start up PCST girdi attacker ngi mar adra bulu am lamora klora ureng makpalwa sewel asku makawa dia kan satisfy
tial explanation ni ka e feel ka victim ringi ngaria cancellation price tigda cancellation mase at least those amor sangalel belau dia kal to de rikle el bora siridam palabang mo el morgue adang corruption at tilamal legal tax rigi then dia sigda cancellation rigi now given having said that abai klor gid other belau rak mase at yagida gida del bike mase kamil other all bill giri will make sure metial tax are spent on the right things. Dia kal dim mongarngil mora salary mangara put it in the right place lologi serbelao ma infrastructure ma gel priority kita giri will mai gagil taksaman more segit ya. Lego message gida digas el stop metial tax togar ada dir complain and then it's a public law e dir murt. So see the cancellation. By me, guktom da sravitaray like masi. Kami na all bill. Put the money where our mouth is. Really, expender ay though allocation. Ang gil more reptil more especially tirgel. El madir ngara struggling stage ra other tier. Sige da gidel by remove tirgi cancellation. Tidak, lain ni rangai ko malmasaw. Why say malungin man. So la Mr. Henry lakon sa pride. Why siya nga kuktiso kalwasin. Blur belaw agirel oitia talbong ortira mung mayngrang el gulyak langar justice rule. Justice ura lifetime na bako tong larong gang adralla. Yang kay gidral ura part ra justice ra blur belaw. Mol mo klowla den kay gidel mara ko dali. Mang gidel akora o mesirngil o madra merigil se dia kal patra society ko. Di o madra bela el mada o angay. Gidel tawra government bela. Adra bela andile kal tiato ko na siyo ka gidel soy se bulsi. O alamadang kal mal tara tangala system. Gidel ngariya ala Adra Amerika la ding ordia panderan medio ko ko titar pa ni. Di bela kum das wasi. Gidel ngariak mo ngaral gil wasi. Ngamle tara ule al malta ngarngira society. En judge. Mo mira la o to dara. Ko di ore una sul gum ngarngi sei gidel. Kora madal mara rendira adre. Ko bakal mora to ko rakram la memong sel mada mareder bela man mo mo close to ko blur bela kasi lamada ay bedule kadam lo mongor ringi yung loria ombrigol kadam lo di metro sentar al morgesta mang giren akwa di tigil di the swipe ringi just any other citizen man mo tap to temel ngarap way lo real merge number 2 Randy I see. Randy Zel Galbi ka ngarel bela em lebu tial blay e tol megrel el debe el mamklol debe na blur bela el master ceremony un ter gidra fes pagan smodi bela am nada dala el alto tau ma kun ter adra TMC megiden ngatiang e wis a family tir makandol se ser mama mortir un bolso bil mo klorendir life goes on tara toil Aklol ko om das se toy matoy gida one family rose. Sel bolche ra target en geder be respect. Yo otira blur bela mar other with gestra blur bela realize lo se. Over bela el almand en cloyat ne cloyat justice. Len kureng sing mal we're so quiet about it. Kada man masang campaign. Dia ka kora clone sub de lo ice was ali clear justice. Ako di ngun mo siya. Dia kemiaman masau teru ba kaya kita mal maral kalau gulat temet. Mga team nga sulit may Mr. Henry, Mr. Toribiong at yalpo mo siya mot makarel album siya. Kada mal nga sulit pek lokya karkif. Lela ongeru lurior yang October 1. El Independence 30th anniversary ra Independence sa Plurbelaw maki kiralong maratra TMC para ada Kausischakl tirgel mal importante da kade mestrire kung dio mesra mga namdara TV
wish Albert Laat happiest 30th anniversary Independence Day mo Albert Laat ro kuy. Mata dito kat maklab dengan enjoy el weekend dan malmuto nga duluriot. Maupit na kapati el Sen Mel Sunday. Mali medit yang eko malam sula.